Hello, Miss Hina Kumbasudum. Dek ngulu ke mau panam doing supak apun gue ngulu supak buat dipae. Apunnya dipae ngowong panam kamang ngulu kok kumbakit dik tani do japung dipae rok ke. Angulu out pe duna tani komsin dora dujon lakjon bongali biari komsin memang bulung komsin di pae. Actually ngowong komsin co dunggela dora ngok dujon lakjon apung ngok dungko sok tani ap gue ngowong komsin inform na dong. Bulung komsin nomor mingap tang ngobara apunnya kangkat be bigela ngulu apun pegumer ngulu okom sopak mepola gemolang koi ngulu kanggelai lukap game ngulu supak aum koi ngulu asam sok kelen ngom dag len bro seko song ada jin dimang ngulu kinam pop fokit lukap game ngulu kapun pegu apun pegu le apun len nai apun boot ko bilai sim nota dok ke umbar nota dok ngulu ke booking soli am dak aden bilai sim seko da komsin yupat dan yumap dungel apun boot ko bikal kanggelai ngulu jiki molai rok apun jikhe namem sappa lagi dak ngosin jitu sok pak doji ngosin itu ngogeng gempe seko ini dempe mane sekai sin mengapol apung ini lo kapila apung में जिकल गिलांग गुमायन और गिलांग वो apung कुंपालिक दो। नमस्ते, मेरा नाम है अपुन पेगू। डीआईडी एजेंट मास्टर में आपको इतना अच्छा चाय दिखा रही हूँ टीम वेवर से। और डीआईडी एजेंट मास्टर में वोटिंग स्टार्ट हो गया तो मेरा मिस कॉल नंबर है 9152915242 और मैं 42 मेरा कोड नंबर है। ये मेरा मिस कॉल नंबर है, तो आप मुझे ZEE5 ऐप पे भी मुझे वोट कर सकते हैं। वोट स्टार्ट होगी सैटरडे रात के 9 बजे से मंडे सुबह के 9 बजे तक, तो आप लोग मुझे प्लीज